Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum shibinta ka jing rakhe ye ka azadi ka Amrit Mahotsav ki Borsan Shar jong ka Eastern West Khasi Hills District daga jing Trailang ka Nipko Shillong bat ka MEECL kila yok ban penlong ya ka Bijli Mahotsav hapo ka Shatri jong ka Ujwala Bharat Ujwala Bhavishya Power 8,000 Hatirat Singh Memorial Hall Pendeng Yong Mairang ha ka ba ulampang jong ka yeng darbar thau an ka jilla uba medba lingdo ulalong kum kongsan harinkat ka jingedon lang jong Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills uba W Nongse kumban supentip hangni ba ka jingthmu jong ka ne ka jingrakhe ya ka Ujwala Bharat Ujwal Bhavishya kalong ban phaidin halor ka jingya linti jong ka tanat penmi boarding ha ki snem ki bala lait no nado bakari India kalayo ya ka jing lait lo ya usnam khat khandai spa sa po hunyo badi ki thong ki bakari India kalabo hakman shwa ka jing dap shispa asnam ka jing yo lait lo ka ban sarakhe ha usnam 8,000 sa po hunyo Lapan po penping ya kene kasngi de kajing yelek kai ne ki khna school jong ka Mairang Presbyterian Higher Secondary School mat ka jing shat tan rai na ki khna pule jong ka Saint Xavier Secondary School Nongklau la sakhi long ha kene kasngi de ka Deputy General Manager jong ka Nipko Shillong ka kong Loretta A Kharmau Plang Superintendent Engineer jong ka Khasi Hills Distribution Cell MEECL uba K Thermang Assistant Executive Engineer jong ka Mairang Distribution MEPDCL Mairang uba ban penbit lang kharkamni Sordar jong ka Shnong Pendeng Yong uba Bornats Yong bat kiwei San Paulik Snem Nilayat kum kastin Bad nyok santali Snem kum gari baro kawai Ki department ki paper ki la isimta ban penlong ya ki program jong ka celebration na kabedei bat ka jingyo ya ka independence bat ya ka statehood itu ka power department jong ka state government bat kan bakannya ku banta kasi ki organize ya ka program But kalong ka program ka ban ay jingtip yabi kum ginong penon kam ya ka electricity ngisung tu ba nakaliang jong ka Prime Minister jong India Narendra Modi ha ka bedei bat ka jikut jumut jong ubat ka sarkar jong ka India kalong ban pentikna pakawai kalong ye Kariban yo ya ka electricity connection. Ban yo ban ring ya ka light hadu kalong yeng long sem ka khado ya. Kawai ka tunong yeng deban don ya ka electricity connection. Hakaba idon kilong yeng long sem kumalakren mentan badon kam ya ka bandring ya ka electricity chado ka longyen ka makado don kam totally ki electric pole ban abang ya libor bon na ka office SDO jo ka MCL ang ni ikilikan no way post ban kini berbol ki juan sanga pai ba yo to se badang penyerap lem way post earthly post, lightly post. But habalakli kanutli kanu tau post way. Iba karkam ni berbor yo unpoi trai kat nun tu kat pra kat kendai jar. Kat pra kat kendai jar way post. Henry lembag ni kiskim. Lembag ni kiskim. Balalade bab don ni kiskim. Naga sarkar ibabon kilong yeng bat ibabon kisnong kindang sa ha kajing sadum ngalayo lang madrung sa kisnong
Hamtam nadu senam arjar pra arjar kendai jar sepo. Pada bangarung sekitar kilong ye. Kajing isnai bat kajing sangsot. Bat kajing jenjang kabak itu kilong ye kedu. Nrai lembah kini diskin. Nasokmen bagi taki jo Krishna. Mentah kira jo ya ke boarding, lani ke electric connection, nak bantah bantang, ya kijing bersai, kilai joki haki por ibak kumlu. Kalau kijing ram nak bantah kijing don kam yang asam. Kalau kijing ram nak bantah kena school ibak pulih, ibak rekod. But ini skim ibak peru-peru. Kilong commission jong ka sorkar jong itu ki badon hagi bor bandon ka rukom berkat kabadai na kabantang kajing mentoy jong ki paipa kajing mentoy jong itu ki baduk ki bakedo ki bajenjan balanot ki badon ceki caka ki kam sakendong jong ka jong ka state ke jong ni bad jong ka ni ke jong ni Misal tu, bagai penonton mentah, hakabede bagi di skim, barabor di skim ni bagai ha ka distribution, bat ka transmission. Kabamot panra ya ka power nakawai ka jaka, sakawai ka jaka. Bat panai lu ya ka distribution, siya consumer, nanay siya ipaiba ibalong kinong penonton. Don Bon di konsumer, ibarat benar kam makla, ya ke light lagi ke benar kam makla, ya ke power lagi ke electricity connection. Nak kadang-kadang don sibun kibil ibawan ra kecing ya ki nong benar kam, ha ke berai ke benukong. Boy kata, berai bahar, boy kata, berai balai, boy kata, berai basah, boy kata. Teng-teng man dan man kebenaran justi belai. Sawan rak kajin kebenar kali yang juga misi sawan mengot kekalan. Nang tahap siu, susu, sakaban connection yang kata kalai. Ngiri menang pan penon kam kumnu. Mentah kisadon sakit smart meter. Hakaba kinondu itu ki prepaid meter ki balong kakum ke jengkuang jong ki paiba pan penonam kumbaya laptop op haka mobile mentah mo kal penonam ni laptop op ya recharge pat kunta berapa kini kilong skim ki mana kalian jong ka sorta kasim haka bede ban ke power department kumno ban ai yang ki mentor nak bentang kilong ini nongsen. Ngayon ini pengajian konsumsi berlaku. Mentala kamtuna, ipai elektrik post geleng jongka konsumsi ki don Hamadan geleng. Nak bentang penyeng itu di post, pan ayah distribution segi ipai.